खुरुमजरी ISTV के पाव मियंग ताबिद सिंबु तराम नोक्सरी अहनबद मरुब पाव पिजरी मणिपुर की इंटीग्रिटी दा सिंगनारक सिंग सरकार ना थेंगनानबा होनरिङैदा अपनबा पिबिदना पुन्ना संसिनमिनसि हाइना डेपुटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना अपील तौख्रे मणिपुर सरकार ना पुक्सेल सेंगदबना लमदमसिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चटहनबा ngamdabani हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट थोंगनाउजम चाउबना फोंदोख्रे अमदि पार्टी अमदि मसाना याना थादोख्रबदि 10 शेड्यूल की मखादा डिस्क्वालिफाइड तौबा याय हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओजोइना हाइख्रे पाउ संदोन पिजरी मणिपुर की अपन सकमदा सिंगनारक सिंग मणिपुर सरकार हौजिक थेंगनबा अकन ममोंगदा थबक पाइखलिङै जरक्ता नाकल अमदगी अपन पिरकपगी महुत्ता अखोई पुन्ना थेंगनमिनसि हाइना डेपुटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोख्रे ngasi mahaki secretariat office ta pangthokpa paumis ga unabada magna wapamasi phongdokhibani gaikhangamna makha taraduna handakta ukhuri gi adc member khatkiba amadi asok apan nangan kibaga mari leinana unc na nungaitaba wapam amata phongdokpa leitri ukhulda crpc chamani phu mari chalaiba asi yaningde amadi ukhulda police mayam thamjinba asibu nungaitaba phongdoktuna central funding gi makha da paikhaliba chakhu thorang ki thabakta athingba pirakliba si yamna laibak thibani karisu masina kanaba पुरक्पंगमलोय बन ब्लॉकेट तौबना प्रजा सिंह अमांगबा ओइबा मखोइदा कोऑपरेशन पिरोइदबनी हाइके मियाम के पुंसी अमदि लंथुम ngak सेंदुना शांति लहनबा हाइबसी सरकार सिगी तौदबा याद्रबा मथौदांगनी आइन गी वांगदा थबक तोरपा खुदिबक सरकार असिना चपचाना थेंगनगनी हाइके कटिंग नंबर 1 नैखित्रिबा लेबक थिबा तसी बाइजे बतारे आदि सोखी बा सोपन नंगे मयामदि बितांदा कंडेन तौदु खोतना मुनिगी नुंगाइतुबा फुंदोपनि लाइरदना मसिबु मराले बसिमु थिदोक्तरा मसि दनि इहनबा इनोसेंट पब्लिक सिंह हात पत्तसी तो हनना बगिदा नक्ता है सरकारना यामना अफबा मिशन गलोना सथरीबा यामना पीसफुल होइबा अदिगा कंट्रोवर्शियल होइदबा हजबतारे स्टेप क्या लौखटना तौरिबा से कंडेम तौदर खोतना मन तने तोइ स्टेप में आने हुई मसे दर थिबनी मसे लेबा साता स्टेप में हजबतारे लमदमसिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चन हन्नबगी दमकता दाबी तौबा इमा सिंह मणिपुर पुलिस ना फाजिंदुना हौजिक जुडिशियल कस्टडी दा लैबना बेल गे तंगाई फदबा लैरे मसागी सेफ ओइनबा पुलिस कस्टडी दा लैरिङेदा पीआर बोंदा थोकनदबा हाइरबसु यादबना हौजिक सरकार की खुत्ता लैतबना बेल गी वाफमसी लाकपनि हाइके आईएलपी चननबा मियामना संसलिबा खोंजंगी इहुल सरकार असिना चपचाना खंगी आइखोइ मसल मुगनबा मानबगी मओंगदा लैबगी महुत्ता सेंटर दा अतै राजनीति दल अमदि लानाय संस्थान सिंगी मियुत यावना कन्ना तक्सिनबना अचुंबा खोंथांग ओइगनि हाइके पुलिस तो लेंगे जुदी पिया बोल तो आगे छम तो होया होजिति जुडिशियल कस्टडी ले टेक्निकली कोई बेल लो तो पता बा ओजना पुलिस साइड के कोई मुन अंडरस्टैंडिंग में ना बेल मुक्त तो का ऑब्जेक्शन तो तो कोई अदना अम कोई मणिपुर सरकार ने पुक्सेल सेंगदबना लमदमसिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनबा ngamdabani हाइना बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट थंगोजम चाउबना फोंदोख्रे निटाइ पचुटिक लेबा पार्टी सिगा ऑफिस त पांगथोकिबा पाउमिसिंगा उनबदा मागना मखा तारादुना चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिना आईएलपी चनहनबदा सरकार ना मिराइबा लैति हाइना फोंदोखिबासी मियामबु फोंगना नमथाक तौबनी अमरोमदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना आईएलपी चनहनबदा सेंटर दसु सरकार पाइबा स्टेट बीजेपी यूनिट के अचौबा थौदांग लै हाइरिबसी बीजेपी की ओइनदी स्टेट असिदा आईएलपी चनहनबा होनबदा अचौबा मतेंग पांगदुना लागली हाइके मणिपुर के कांग्रेस सरकार ना चही तरा पानबा मतम अदुगा सेंटर दसु कांग्रेस ना पाइरिङैदा आईएलपी चनहनबा होनहौद्रिबा असि करिगिनो हौजिसु राज्य सभा दा कांग्रेस ना मेजॉरिटी ओइरिबनी मणिपुर सरकार की थौंग असिना आईएलपी चनहनबा होनबदा पुक्सेल सेंगदि हाइबसी मयेक सेंगना ताकले प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन ओइना स्टेट असेंबली दा पास तौखिबा आईएलपी की वरेपु कैबिनेट ना खन्नदुना असेंबली दा पास तौखरबनी हाइना मियाम दा फोंग नमथाक तौबसी लाइबक थिबनी मिजोराम अरुणाचल प्रदेश अमदि नागालैंड दि आइन सेमदुना मिटुक चंगलकपा थिंगबा ngamnaga स्टेट असिदा करिगि मिटुक चंगलकपा थिंगबा ngamloidoribuno haina hanki सावाना हानि सुमाना खै एखियाबियो मचिदि यामनो ओरबनि हाइदोरिबा गभर्नमेन्टना करि हाइदोरिगे बदु हाना गभर्नमेन्टनि अदुनि मकोक्ते हाइगे यामना उलेहारबनि सन्नो को सन्नो तो पानी व्हाइट पेपर मा सही तरह
SPF Congress Saita Sasaka, Jimmy Banda, Longa Pitomre, Mika Salandre, Ojika, they gave you white people for Pajada. Assembly, Corella, the big shoe, when you Corella, Corella is some room that in the level, when Indian side, they say, I'm happy. Malamudana Koi, Manipur Saka, and the Padu said, but Bendy, to the Lurani, Hayawa, Hanguani, or she may listen to that, or need Hadana, or Pish Hangutana, I quite Jamaica was in the object and I don't set that. Party Amadagi Masana Yana Tadukuna Atopa Party Amadayau Krabadi, Ken Sidul Makada disqualified to Vijay Haina, veteran politician or join a Fungo Kre. Wapamasi ISTV News Gakana Unavada Magna Fungo Kibane, Magna Makata Raduna, Ken Sedulosi Maratset Pasarka Amalahan Bada, Chogumating Oi, Maruena, Hokibachi, listening a Matapan home food Taretagi, listening a Matapan Humdrani to Fabi Manunda, MLA Song Tok Songs in Tobugi Changasi, Sukimatic Yamki, Maruena, MLA Zanitara Song Tok Songs in Tobugi Manunda, Taratarukti Minister Oiki. People Maduna, Bharat ki Rajniti da Yama Masaktiva Helapadi, listening a Chamapan Marfu, Mangada, Indian Constitution ki, Yankani to Suba, Amendment Toduna, 10 Sedulasi, Sam Kibani Haiki. I go Bharat Basagi, we lady were INTC, Otona, Pajadava, Bharat ki democracy, Otona Pajadava Amawere, Aduna, Mashe, Akwegi, Lo Ama. Semaga Masiting over Sungani Aidana Masagi Aisha 50 second Makogi Amendment 1985 Haipse Masi Lapani Mangam Kataraduna Kanaguma MLA Amana Maki Party at the Gimasana Yana Tadukpa Haibadi voluntary given after Ragadi Sedul Asimakada disqualified to Bugi Ayaba Piri Haina Funduki voluntary given of Kanagumba Nupa Mahaki party se voluntarily Mama Sana Yana Tadukan, Tadugadi, Marine Padu disqualified Tony Haini and Pogoada. My MLA will be a Roy Havenev. Nakalamaromda, Sarkar Parbayomi Naramba, MLA Singimaratagi, Home Topagi Ama, Natragana, Home Topagi Anina Song Tokuna, Sarkar Ama Semba Yabagi Ayabadu, Supreme Court, Laikiba, Rajit Nair, Kieski Matumina, Badusu, voluntary given of Chingadavanabaram Oega, disqualified Toba Yabagi provision Piri Haiki. Main principle that going to Kangadavadi party Shidagi, Equina, Madu party to Tokshari and Hara, Madaida, Home Tobugi Ani, and again, Adadi, Hoi, Sapsana party to pull up, Equi Sakragi had the country. The party the heck labor me, ma'am, the Tamara, Emily, ma'am, the Tamara, Hainapura merged the Gedo, Madi Wapam Lak Panatavada. I will carry party Maratagi, Masui Masang, Tadana, Masan Makai Tadana, Tarugadi, Maduna. Voluntarily given up after the period of disqualified. Voluntarily given up Masan Makai Tatana, Maduna voluntarily given up after the Pirava, Madu after the Toaba, disqualified the home to Madida Cashusianality. Ukrul District Tamliba, CRPC ki Daratsa Manipuri ki Aking Babarta, Tankul Nagalong na Narang, Tankul Nagalong ground mass prayer ama Pangtok na Bahonabada security na Ating Bapikre, Adumapu, Pastor Kaktamak Kandokloga prayer di Tawon Kre. Prayer adu Sarugyanaba District Asiki Tuan Mabapam the Gimiuikia, ground Tam the Lakpada, the Police Yauna Commando, ARB, Amasung, District Police na Tankul Nagalong Taba Lambising Tatuna Tamki. Police Kangak Mungarabamatunda, District Administration na Tankul Nagalongi, President Yauna, Pastor Amadi, Sir Service the Sarugyaga Bamusing, Kaktamak Tazinki, Lunana, prayer adu Torobamatunda Kainaki. Miampuna, prayer Pangtukan Kidaba Tong, Adubu Yaning the Bafundutuna, Tankul Nagalona, Nasi Hinungai the Gipung Kunmarigi Oiba, Ukrul District Total Ban Gokre. Daratsa Manipuri Chalaiba, District Asida State Force Mayama Tamjinduna Miam Gipunsi, Tangdulaita Handre, Masiki the Makta Miam Santiki the Makta, Lyson Torum Pangtoksaki Haibada, Pangtuk Hankidabasi, Yaning de Hari. The ceasefire agreement between the government of India and the NSCN has brought peace for the people. However, the communal government of Manipur has at every level and every occasion intensely opposed and done anything in his power to deny the Nagas their right to live as peaceful, dignified people. The decisions and actions of the
government of Manipur clearly shows that it is highly communal, anti-peace, and violates the rights of the people. CRPC 144 should be immediately revoked. The deployed state forces should be withdrawn immediately. Directorate of Civil Defence की मखादा Relief and Disasters Management असंदुना Imphal West District के पुलिस personnel सिंगे ओइबा निमित मंगाने की Disasters Management Training Course अनी सुबह Manipur Rifles के Indoor Stadium दलुइसन करे Course Officer MD Ayub Khana मियाम द खुदों थिबा थोरकबा अशोक अपन नंगबा मतमदा मी अमसुंग लंथुम कनबगी थबक सथनबा District मापन दलरिबा पुलिस personnel सिंगा training असी पीबनी हाइकी Role of important role of police in disaster management है Having disaster heck toll the policing it out and jump somewhere. I suppose any disaster heck state sida toll the Mohin public quite in Manila policing Sina Makwena rescue party Mohi beginning, first party Mohi beginning any firefighting the Mohi Yogani. JSC of Tidim Roads and Bus Owners Association के General Secretary B. Danabir Sharma kidnap tawna honaramle ngasi Kwakatil Thonajum Lekai Community Hall the pangthokpa pawis ga unaba amada JSC ke convener A. Babu Singhana haikibida Sitos ke President Lungkholal Haukipna General Secretary asi unana bangarang numidang pung mapanrom helapa aduaida telephone tawduna khangalaki maduda Danabir Sharma na kasampatat unasi haina thokpada Assam Rifles IRB personnel punna mioi taret lomna kidnap tawna ba thorang tawre haiba khanglakhi wari sanana ba honaringai talak aduda police laktuna mioi singadu phagatki makoi singadu full uniform da gypsy ama amadi I-20 da lai hari babuna makhata raduna association ani ki marakta che number khara lai haiduna sengdongna si harakpadigi association gi general secretary chatpani adubu asuguma thawong satharakwa si laibuk thibani haiki sayana bapunma mak transport Secretary ga phamin aduna loisin khrabani matungda sigma thabagasi chathabigenu mamangdasu secretary gi bus gari mai tha ki bagal loinana handyman ani laikidabagi thawdo laikhrabani haiki Music loina sitos ga horsing ga yana da bai base koi to ko lete karamba yana da bono bai base di ai koi na khangde aduna asigumba thawdo asi matungda amu tawidana laba Manipur meyam na su aran basing se tigiraga warawatem tawbiu Lorena, I coin a so Masiga Meneso, around the Shindo, my knife on Topa, my night on Topo to you, I walk on say, I coin a Yagi, you saw a long Jaraga. I never told you from a star, I coin a guy from Overland and Luma, I can Tampaki mafam singda selibat Turel Maruena Imphal Turel Idil Turel Gongma Turel amasung Nambul Turel singi khonungda sajiliba yungtai mangfam uwa thajiliba sing pumna magasi athuba matamda mari lena basingna masa masana lawthoknaba IFCD department na khangalakle masida thabak oina onthoktrabadi department na Manipur Flood Plain Joining Act 1978 ki makhada ain gi oiba thabak lokhatkani hari mari lena basingna amadi class sansan pumna magna thabak asida mateng pangbiu hari Turel singi khunungda department ga yaba yauduna lanai gi oiba karigumba amata sagat pidana basu cherolo sina makhata na khangalakle hauzik pagui martana atemba break ma lobise Back at the Maya Butala Noxeri. Manipur inner line permit system Chana Haluhaina, Sang Selective Kongzungi Sarugama Oina, Nasisu, Yaripok Bazarda, Reformist Student Front, Yaripok Unit Asinduna, Yaripok Bazarki Akoi with the Ladyba, School Mahiru Singh, Kaitel Pambi Imai Bel Singh, Amadi, Maira Pai Kiana, Wakabipam Chatakre, Renana, Sacred Heart School. Yaripok nasu school asigi campus ta Mahiru Singh wakat bipam chataki wakat bipam aduda yellow missing kalu ILP system khudak ta chana halu Manipur da bitok changba thingu haiba tongan bawai kya placard sing de ek loinana kongjung asida fa ki ba music condition amata yauduna athuba matam da thadu ILP system athuba matam da Manipur do chana halu haiba kholau kya su lauki Amaromda lalabung makong maira paibi na sinduna lalabung makong da Manipur inner line permit system chana hangadabani haina wakat bipam chataki Now I'm talking about Kripsa Amadi, Dagel Kongbal Mera Paibi and Nina Sinduna Wakan Bipam Chatakre, Lamdam Adongi Imaibel Kiana Wakan Bipamadura Sarugaki. CPI Manipur State Council Amasung Manipur Nupi Marupna Sinduna Iraba Babanda Manipur inner line permit system Chana Haluhaina Wakan Bipam Chataki Nupi Marupi Working President M Sakina Lamdam Masiki Yellow Missing Kalona Bakonabada ILP Chana Hanbagi Tangai Fitabali Haiki
Chingmerong mamang lakay mara paibi loop amadi maning lakay mara paibi loop nasu chingmerong da wakat bipam chataki. Sarkar na miyam gi kholau tabi duna Manipur da inner line permit system chana hanaba khudak da thabak lokat kadabani haina haingang United Club Organization gi cherol bana phongdorakli mitop sangsilak pathingna na balam damas da leiriba club organization mara paibi amadi miyam pumnamakna sarbyamina si hari Kulongbana debam lekai yaripok khoirom mayai lekai mathak lekai yaripok malum gi mafum sing dasu ILP chana halu haina dabi tawduna miyam na wakan bipam chataki Janura Singi Yaifa Thorang Loop Okram Chutek Nasu Wakat Bipam Chataki Baliba Sarkar Asina ILP Chana Hanaba Honaba the Tawai Yoksin di Haina Nuaitaba Fongoki Habum Marak Singtam Lekai Nupi Chakot Loop Nasu ILP Chana Halu Haina Dabida Lekai Asiki Kaitel the Wakat Bipam Chataki Dimanasi Fangdu Pawamiam Nasamsila Pokongzenda Sarugagani Hari Regional Institute of Medical Sciences Rimski Department of Medicine ki Assistant Professor Dr. Tingbai Zamsanti Manipur ki ahanba nupi super specialist oire ma khandakta Chandigarh da leiba PGIMER da MD Gastroenterology pass tarukibani District Fishery Office Ukrul na RKBY gi makada numit mangani gi fishery training program ma District Fishery Office ki training hall da pangthokre haudopagi thorumda Assistant Commissioner Ukrul Poli Makan ADC Ukrul as Moses District Fishery Officer Kham Singh makoina maruba miusngona sarbyaki training asida district asiki nganmi yankhiromna sarbyaki Hanakta nauna hangdokpa Dhanamajuri Community College ki aroiba counseling pangthokre counseling asiga mari lainana Dam College of Science ki principal orama G Thomas Ramana food safety ki matangna wangang ki community college ki nodal officer Dr. MR Sekna ahan bagi oina medical laboratory technician amadi food and vegetable technician ki mairoi yankhai na sarbyari skill development chakor hanabagi pandamda Bharat Sarkar ki matungina asiguma skimasi paikhatpani haike Haying August kitang amadagi di ako session si haugodoribani state government na ako approve to from timeline gi makapon ako na tapos section jabani ako DM college da hangdoli ba Dhanamajuri community college da hangi ba trade ani se amana medical laboratory technology ne duga to pamana fruits and vegetable technology Hanakta Mantri Pukrida NS Elis Kobi Nupiama Siduna Leramba si Singningai Oi Haina Misi Sigmatang the Sam Kiba J Sigi Husina Nasi Manipur Press Club the Pangtupa Pawmis Unabada Fundo Gray J Sigi General Secretary SS Krishna Marina Fundo Kibada Misi Si Kanaguma Mui Amana Halaga Matanta Sizabagi Maung the Tamba Mali Numit Mangari Manunda Police Namasi the Chenari Bamusing Faduna Miam the Kangan Gadabani Masinatrabadi Asi Baksang Lokiroi Landa Masida Ladeba Tongan Civil Society Organization Singaluna Kongjang Chansin Gani Haike. Arang Mosmodium Tograsiba, Mosmodium Asiba Laukiro and Asiba Lautri, on a police now, Azik Mian, Achumba, Mihako, Putukilo, Miyama, and Putukio Senior, when the Bangani Manunda. Pagman, Mimangani Sigiman Misida, Miapa, Si Putukiba, Namtragati, when Manipur Civil Society Organization, Mihamaskatana, or Karma Junction TV, when the Mangani, Matum, the Lepani, Asigi, when the Leposi, Korean Junction is something they have to do, was probably the electricity. The father of power. The father of this discussion, the Pacific, they were not just the park as it now is the lake. Lafayette Patel by Education SK Office Award Youth Olambadagi MSM na Tugai Kre. Lubasigi President Kulakpam Sirazuddin na Fongdorpada Mark Masana Luchingba Timamana Youth Olambasingadu Fagat Kibani. Mairoi Sangbatpada Achoba Todang Yariba Office Amada Asiguma Tabak Satarambasi Laibak Tibani Tawdok Asida Janaba Musing Atubamatanda MSF ka Wakal Taminanaba Lakadabani Janaba Musing Marilanaba Authority na Action Lokadabani Asiguma Drive Kiasi Makatana Atay Department Singdasu Chatagani Haike. Tungi Yumbira or Kadar Bangang, Shembada, Sobada, the Lori by Education, Eski, Office Maktada, Shumai Tokshalam Baibasha, and the Labor Tivani, Amadiashkum Laba Manipuri Education Sector, Sing the Makatana, Ashkum Laba Amodakai, Shafasha, Sada Naba, Ameshamna, Apiltoria. Tidim Road Athletics Union Trauna Kwakatel Bazar gi lam loksinduna building sajile haina Kwakatel Bazar nupi platform apunba luf amadi Kwakatel Bazar Welfare Association na fongduragi ba wafamasi yumpam yaudabani haina Traugi Vice President DS Mangol na fongduragi Kwakatel laiba union ge office ta pangthokpa paugi mifam amada magna makataraduna union na Kwakatel area gi lam loksinduna building sajin balaite nga yolibasingna famliba mafamasi sangi phibam soksilakpadagi traugi official singda sembina ba hairakpadagi semjin bani loinana mafamasi su khaslen oina leiba saukni haike Kwakatel da
Pafam Fambi Sina Sarkada, Wakat Padagi, Disina Mafamasi, status quo the Tamduna Lady Bane. Trauna no Magitara Tanduna, Arapadagi Lakpa Ima, Nayon Bisingi, Kalaga, Mating Panaba Suma Tabagasi, Lokatpane, Landa Bikaduna Luxen Bagi Wafam Lady Hike. Masih Mafamasi, building point of honor for the Sahim, Mukimamanga, the guy what all point of the Okai, Tola, the Bloodshed, Itanaki. I was a last at the Euro Athletic Union Hadana, Rai Uttaravansi Aduna, Namazana, Akata, she's a member of Dina, Lapasa, Ramano, Mark, the day had to Wakalunda, when music, Shabbat Salaki, I begin Biduni, land allotment, and say, Berali, Nina Woman, you wina, we say, don't talk to the lady you want. Evidence of committee, Memo that we number one, the lady, number one, the lady. Aduna. Razamaya, no fund of the Commons in the Medi. The Dimron along Popsala Bazar area, Sajeli, I open say, Masimakan Kwakatel, Dewan Lakai the Leba, Posangam, Brazachan, Kobamui, Amagi, Maning Sangoi, Mainatum Sakre. Maina Sakpaduna, Fautana Yawa, Court Ani Amadi, Yum Sabati Sangoi the Tamba Firo, Yawa, Upu Masu, Yaukre Hari. Manipur Fire Service gave firefighters in the Laktuna, Makatana Amangata, Toka the Badagi, Ganmanga Maure Hari. Ngasi nawalamdai pung ahum makairum tarakpa aduaida Tamilong District Nungbal Subdivision ki manung sanba Nungkau Kulda Tarom Disba Assam Rifles ki kangbu amaga Nungmai kamna bani haiba thodokta ZU Epni chingnaba mioi ahum sire hari Assam Rifles ki maiketi ki jawan ama sokle thodok thokpamda Nungba Police ki kangbu amana sangsin kre hari Hauzik pau ki maraktana tembe break ama amukan na lobis Break matung na mayam taramna amukan na okseri Tagal Patalaiba Sagi Ko Samana, Sanaroi Kara, the Satakiba, Salai de Balichat, Amasung, Doctor Singa Tosa, the Badagi Angang Unavada, Laikidraba, W. Eliza Misiga, Mari Lenana, Authority Gi, Maike de Akanaba, Tizinaba, Tim Semduna, Tigalabamatumda, Chumba Miam, the Kanganduna, Matik Chapachera Pidravati, United NGO Mission Manipurna, Court Ki Tung the Satuna, and Go Mamating Lorgani Hari. Nasi Manipur Press Club, the Pangtopa Paugi Mipamada, Mission Asigi Secretary, U Nabuke Soda, Makataraduna, Lamdam Asidagi, Mai Puraktuna, Malem the Sakaki Sanaroi Singu, Opi Nabibasi, Kangbangam De, Hiram Sida, sidelighted by administration, higher level forward to Doctor Matik Zava. Matik Sadaba, Musing Noctuna, Sanarising Punsi Kansi, Amaronda, Eliza Missig Matang, the Warwick Puraxi, Haiduna Lupala, Guntra Pige Hariba, Asida, Sianariba Doctor, Rims Authoritina, Kankaliba Asi, Mioibiki Hak, Matpada Chauna, Senjat Jatogani, Todokasi, the Sianariba Doctor, Taret, Miam, the Kangan Gatabni Haiki. Simon the Satariba, Amopomayam, Nupiang, the Satariba Mayam, Sinse, Masi Katur Moyate Mayam, Satarangani, Maramaduna Quinozic, demand to receive, Paganas Haina, institutional Linkalaga, Manipuri, Nahamayam, Nupimsa Mayam, Brilliant Weba, Yam, Live the Labor Mayam Sinse, recruit Torganda, Magis Haida, institution, the Tamaga, sexual abuse told Satavataragani, Manipuri, Nupimasa Mayam Sinse, future say, Masi, which my Chataning. Aduna ngamui hai targadi saisi hangibum dagata Sahi asigi Mars ki tang tareta lemara maning lekaida ningthauzum biren kawamioi amana ningthauzum ongbi ibetsawbida nongmai makhokna suramba thodoki matangda mari lenaba police na charge thangatuna mara laiba miusing chedak pibi dabadagi hojik makhatana senari ba mioina kihanmagi thabak chathari haina ibetsawbina gasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmisinga unabada fongdokre magna makhatara duna biren gi yumgi mioi laktuna case asi yasnau natrabadi hena fataba lakani haina kelami hairi asigumba thodoksinga si matungda thoktuna ba amadi mari lenabasingna atuba matamda mijeng sangduna mangonda kihalibasing asi makhatana tawduna ba honabiu haike ana mamanga sumi haluraga leibani aduna hauji kunchida awa oi tarakada unina mana karigumba hauji leiragati akoigda awa phatanumda karya tholagani madi phataba maji sargana mu phajin biu natragati sibi tunda kanba khongjin kaya maina mai mayam adedi koigi jesigi kanodagi loina sanchal kanisira sargana intidragati National Vegetable Incentive for Urban Cluster gi makhada District Horticulture and Soil Conservation sinduna Kiamba Sanglen Bisnupurda Manamasing Tharibelami Sigi Oiba Nomagi Oiba Awareness Program ama pangthokre Hodopagi Thorumda DC Bisnupur Jesum Esumre District Horticulture Officer T Subonsu Serbiaki Awareness Program adugi sarguma oina Nambol Subdivision ASM
in charge O Kumar amadi KVK Ulogi SMS plan protection KS mai pak na logi sinda matau karamna manama sing thagani haibagi matangda training piki Imphal West ki SDPO amadi commando o sinalu chingba kangbu amana ngasi numidang wadam pung mangarom tarpa aduaida pauna kaithel gi maning thangba masjid lambida thibo humbagi thabak chathakre mafam aduda leiramba miusing masak khangdok pagaloinana saktak se yaudaba mioi tarahumdoi makhatana masak khangdok nambagi damak city police sinakre mi ama manganba natragana phanba haibasi oja singi khutalei haina IFCT minister namthang haukipna thabakti potharaba oja sing kainabagi thoramda phongdokre Saitu Gampazol ki community hall da Saitu Gampazol block teachers association nasinduna pangthoki ba thoromaduda SDO Saitu and Surjit association ke president ZR Zatudgen Sirusu Sargya ki thorumasida thabakti ki potharaba oja tara amadi DI oiramba konsa sitlauda kudon potpiduna ikai khumna botki minister makataraduna mioi bigi punsida education si khwaidagi hena maru oi oja singna thamoi singna mairui singbu takpi tambiragadi isorgi thozal soiduna phangani haiki National Vegetable Incentive in Urban Cluster ki makhada Thobal district ke oina kaksing lamkhai amadi Thobal ketri lekai da saba loiraba collection center amadi pack house ngasi Thobal district ke adaksa KS Sudalatana Lomisina Kusnakre District Officer Horticulture and Soil Conservation Thobal na sinduna pangthoki bathorum achida DOY Darendra Small Farmer Agribusiness New Delhi ke core monitoring group ke member Sanamani Singhasu Sargya ki collection center amasung pack center asi sarkar amadi lomisna tangkai puthona duna lupa lakh mapanchana sabani ngasi Manipur ki mafam mayam da ching amasung tamda tongan badabi taladuna irang hori batamba ki mafam da ILP chana hanabagi iho singi district singdana ADC member khat ki bagi damak sarkar na lakolagi bathawak thorum kiada singi praja kya na pamdabai agitation sanction narakwa amadi UNC na Manipur ki maru oiba lambi kya amadi railway ki thawak thorum kya paikhatpada athingba pinaba honaragi ba khudimak asi Manipur sarkar na akan ba mijeng sangli haina Manipur ki DGP Sahid Ahmad ngasi numidang ma ki office da pangthokpa pangwi singa unabada phongdokre Bang makataraduna hanakta ADC ki member ama hatkiba adugi matungda NSN IM na makoina natte haiba adu state ki awang bathakta yamna kana thijili NSN IM na sathari bathawak thorum kya sarkar asina khangi Tamelong Churuchanpur Senapati amadi Chandel gi mafam kya asida sarkar asina matamgi matungina henba security thajin na bakhanaba leire ukrul area da hojik tamna santi lagle matamgi matungina police forcing lauthokpa amadi lauthokba sarkar yengane ILP ki matangda hangba wangabagi paukumda security force na mahiru kyada tati tawoina tawkiba amadi phu chebena chingba tawkiba adu kopni yengsili maralaiba yorum lagadi sarkar asina matik jawa cherak pigane ISTV na hangba wangi paukumda BDF sing na micham praja kyada ka hena harassment piba amadi matamanghan bakya adugi matangda maike kyarigi complaint department asida lakle masisu department asina lumna lobaga loina akan mamiyang sangsli Manipur da santi raksa amadi micham praja kya tangdu laitana lehenna bakhona bada praja section khudimada Manipur police da mateng pangbiu haiba wafam DGP na phongdoki bangda makataraduna UNC na Manipur ki district kya amadi railway line gi thabak thoromda ayat papigane haina tawribasi sarkar asina kumni yengsli matam charabati athuba matam da security thajinaba thorang lei haike and we are conducting an inquiry. Anyone found at fault will be taking action against them. We have our long-term plan also, we have a short-term plan also. As per our short-term plan, immediately we have to deploy forces. Because as far as this investigation of this type of sensitive cases is concerned, we don't. It is highly confidential in nature, and because it will have bearing on the future course of investigation also. So we normally, to the public and to the media, we don't disclose the exact details. When the time comes, we will disclose it. But right now I said that their interrogation is going on, many incriminating documents have also been seized. On a daily basis, we are monitoring the situation. A lot of agitations are there. So any procession, any rally, it has every chance of turning into a violent one, to become violent. So we have to take precautions, legal precautions. Situation, law and order situation is still tense and disturbed, and we are there. We are trying to control, and we are conducting an inquiry. Anyone found at fault will be taking action against them. We have our long-term plan also, we have a short-term plan also.
as per our short-term plan, immediately we have to deploy forces. Because as far as this investigation of this type of sensitive cases is concerned, we don't. It is highly confidential in nature, and because it will have bearing on the future course of investigation also. So we normally, to the public and to the media, we don't disclose the exact details. When the time comes, we will disclose it. But right now I said that their interrogation is going on. Many incriminating documents have also been seized. On a daily basis, we are monitoring the situation. So a lot of agitations are there. So any procession, any rally, it has every chance of turning into a violent one, to become violent. So we have to take precautions, legal precautions. Situation, law and order situation is still tense and disturbed, and we are there. We are trying to control the situation. All Manipur United Club Organization Amukona Mausagi Khal Kahendana Thamnabagi Pandamda Satarakliba Thoromgi Manungsana All Thobal District United Club Organization Social Development United Club Organization Thobal Laisangtem Amadi Progressive United Club Organization Khongjom Circle ga Khusamnaduna Khongjom Texam Maning Chingda Laiba Ningtam Ingkholda Uchar Chanirom Thakre Manipur Board Amasung Council na Continue Comprehensive Evaluation CCE introduced the Wagiming the Mahirus in the Mark Kun Pisunduna Mahirus in Manghana Bahonari Haina Tesam Fondoragli Mark Kunasi Karimaramgi Kamdona Karamba criteria the Piribano Hybrid make saying Amadinium Chumna Taudrabadi System Asimakatana Satavidanaba Marilenabasing Puning Sinsilagli Hiram Sigmatanga Atumatam the academic discussion Ama Tesam Sinduna Pantolagani Masida Board Amadi Council na Cooperation People in Akanga na Sarugyabiu Hari Hauzik Sanabagi Pau Lobise Sanabagi Pau Pizari Glasgow the Satariba Kunsuba Commonwealth Games ke boxing da Manipur ke boxer Laistam Dabendro Amasung Laistam Sarita semi-final sangre Narang Sanakiba quarter final match da Nupagi light flight kilo Nymphumatri ke Kangupta El Dabendro na Yumbu Oriba Scotland ke Akil Ahmadpu Kunmapan Kunipan Kuntra Kunteret Madi Kuntra Kuntereta Maitiba Piki Saritana Wales ke Charlin John Bu set Amada Maitiba Piki Chatariba Games Asida Hosik Forward Indiana gold Tara silver Tara Mapan bronze Tara Nitoi Punna medal Nymphumatri Fangduna Taruk Suba position the lady. Let one misses, bang, and that's what the tactics he's used. And you know he's shifting his weight from right foot to left foot, so getting full power into the punches. Ahmed really did well. Well, they're a knowledgeable crowd in here, so I think they knew when they saw the draw that young Ahmed was up against it here. Let's just see what we can pick up here. And she was in obvious pain. Please get in there, Well, I think she fights it. In fact, she does. Suba Imphal West Badminton Championship ta K Zadumani Amadi Gitaranjan Gijurana Chain Imfugi men's doubles ki title lokre Imphal West District Badminton Association Sinduna Tha Sigi Tangkun Gatare Tagi DM College campus ta Laiba Manipur Badminton Association gi indoor hall da Nipi Macha Sanaroi Tarani Panjauna Punna Sanaroi Cham Homfuni Toina Sarugyaduna Satarakiba Suba Imphal West Badminton Championship Nasilusin Kre Lusin Magi Thoramda Wangoi Kendra ki MLA Olukoi Manipur Badminton Association gi President Bizoy Koijam Amadi Imphal West District Badminton Association ki President Ais Gyanesor na Thoroma Pusing Oina Sarugya ki Sahi Taraumdui Makhagi Nupa Macha ki singles ki winners da N Hitler category asigi doubles ki winner da N Hitler Amadi RK Talents Nagi Jura Amadi Sahi Tarahumdui Makhagi Nupi Macha ki singles tagi winner da K Monalisa Amadi Sahi Taramanga Makhagi Nupa Macha ki winner da K Singlemba Sahi Tara Taret Makhagi Nupa Macha ki winner da RK Aries Sahi Tara Taret Makhagi Nupi Macha ki winner da N Angita men's single ki winner da I Yaitomba Amadi women's single ki winner da N Angita na Oikre
Imphal East District Football Association Sinduna Kumalampak Artificial Turf Team Nippana Sargaduna Chatariba Maharaj Kumar Ganendrajit Memorial Super Division Football League King Sanakiba Mesta Amba Ketigrau Amadi 11 Star Sporting Union Akampat Goal Amamam Sanaduna Joseph Craig 11 Star Gi Panjil Aduna El Rosna Ani Subahaki Minute Yanke Manga Subadachan Ki Abagi Goal Aduna Said Wahazna Ani Subahaki Humfuni Twitch Minute Chan Kibani Atopa Mesamada ESU Wankai Amadi YOSC Kurai Goal Ani Sanaduna Joseph Craig ESU Wankai Goal Singadu Lejango Hawkip Amadi A Roses Nasan Ki YOC Kurai Gi Goal Sing Aduna Ke Singkai Hunba Amadi Sailuni Lamhana Sankibani District Football Association Thobal Nasinduna August Ki Tangni Pandagi Pangtokaduriba Super Fast Amadi 2nd Division Football League Tournament Official Oinaba Miu Tara Nipan Kankre Haina DFA Thobal Gi General Secretary Kuladajana Thatrupa Cherolamana Kangalagli District Sports Association Bisnupur Sinduna Bisnupur Mini Stadium the Team Nipana Sargaduna Marisuba D Masbi Kabui Memorial Super Division Football League Pangtolagani Hari District Sports Katsing Sinduna Association Sigi Ground the Team Nipana Sargaduna Chatariba Taramatoi Suba KSIS Laihau Debi Memorial Taram de Suba Super Division Football League Tournament Kingasi Sanakiba Hanba Mesta Tongzau Union Club na Social Welfare Club Wangweibu Goal Manga Sinoda Maitiba Pikre Ani Suba Ground Gate Sanakibada Friendship Sporting Club Katsing na Ideal Youth Association Katsing Bu Goal Amasinoda Maitiba Pikre SWC Wangbal Thobal District Natsinduna Ani Suba Manipur State Sub Junior Championship Matang Tagitang Ahumdagi Manga Fawa SWC Gi Ground Pangtolagani Sarugyaningba Club Organization Association Sing the August Kitang Ani Fawa Manungda Entry Form Fisilakadabani Hari Anda Players Trophy League Cum Knockout Kang Tournament Team Tarani Twin Sargyaduna Ya School Gi Series 3 Gopal Dev Mandapta Satariba Tarasuba Player Trophy League Cum Knockout Kang Tournament King Asi Sanakiba Numit Laiba Elangbam Likaina Siv Kailanian Sangol Ban Bupanjil Tara Taret Trahum Doitamai Chipibi Kre Hayeng Gopal Dev Ya School Ga AS Ka Sanagani ICR Lamphel Pataki Pangba Paugi Matungina Ngasigi Kwaidigi Sabagi Chang Degree Celsius Kuntra Humdoi Dasmik Manga Kwaidigi Ingmagi Chang Degree Celsius Kunitoi Dasmik Mari Nungsita Yauba Isingmanilgi Chang Ayukta Sada Humfu Manga Nungtildana Chada Yankai Manga Nungzugi Chang Nil Arwebada Maruba Pau Amukana Pizari Manipur ki integrity da singnarakpa sing sarkar na thengna na bahonari ngai da apan ba pibi dana punna sangsin mina si haina deputy chief minister gai khangam na appeal tokre Manipur sarkar na puksel sing dabana lamdam asida inner line permit system chana hanbangam dabani haina BJP Manipur Pradesh ki president Thonojum Chau na phungdokre amadi party amadi ki masana gyana thadokrabadi 10 schedule ki makhada disqualified to yai haina veteran politician o joina high crack nasigadi ISTV ki pau matang sida loshin jare miyang tapir basingbu kanna ba yathung ni jari